Gözünün joşu tөгülüp, kayran buğda kayran göz, kamçı icaz gedip, bana cünnü kayran göz, yerinden böllük jaz gedip, kayran mana sözgünde, atadan kalkan san dünü, avke gözce şaltaran, gözün antıga çenne belgölde, ağlaydarga yekönü, mayra gelgen emmesi, bildim cinnin büyüğünü, bereningden dürbüsün, bir gereği tiyetip, bereningden betalayın, hava gelgen emmesi, bildim cinnin büyüğünde, bekmek itip dürbünü, şıngırıp ala vurkura bak burçu koz mırtele, ergen targa dürbüsünden, oşanda tartıga rap durden, kabra karasa gözga ilim ben, kara baska tay toru, kayda kendim bildim ben, bölgülü güllük cannele, böyle törün özgünde, kataganlı kan koşay, haksa kaldı zollake, vataga gelge ballale. Амансыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин Манас таануу тил таймашынын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндөгү 2011-жылдын 28-июнундагы номер 59 мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын президентинин кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун чилтигин жайылтуу, өркүндөтүү максатында номер 44 Алтын ачкыч мектепке чейинки билим берүү уюмунун Манастын урпактары тобу даярдаган Манас таануу телетаймашын сиздерге тартуулайбыз. Биринчи тапшырма саламдашуу. Çorabıma tüyalak kırgız kadı, ödegün oynagan kırgız canı, tölezgana odagan anas menen, aytıp girdi ordoğuz salam menen. Muaskıgan ata saktı saktay, bettesini salam menen baştay, iyip tazım menen bissideyi, batırmada salamını çağırmaydı. Matan alan sabahtı, öğreni bir topsun attı, size bugüp yiyilip kalma aytan salamdı. Kılımlardan yaşap gelgen kılımga, aydı pütküz namusum var sırımda, her manasım sen kırgızdı danktagan, bardığından yok görüm çınımda. Salam aytan bakayday, akılmama salam aytan kanikayday, uğuzlarga, salam aytan matroktoy akıllarga, salam aytan manastay kablanga. Manas. Kırgız elim yaşagan jerdi arası, göz hüküm karagay torçası, muna bugün Manas taanuu taymaşta, salam aytan Manastın urpakları komandası. Manas! 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 Экинчи тапшырма коюлум. Көкөтайдын ашындагы жан батуу оюнунан үзүндү. Хан баласы Бокмурун атасына аш берүү максатында эр кошойго кеңеш салган учуру. Atam maaş veren Köketay'ın maaşı deyip kalakkadan kılıp töröktün töz bursun töve koy çakıran. Kandan açamın, kalakka çaçamın. Balam. Baliyeni basma uyan bakın. Kalmakta ben uyan. Töyüne kuduk kalbasın. Töttülük manı çeşpasın. Törarsın, töz vursun, tör taylan sözler basan, töralığın belli gidip, türlü kızıp salbasan, bokunum ol böyleyin. Kokutay hoş beysen, hastı çakıy, haska tayamasan, kamaktay, tengi yapasın. Manasıma barayımın, ağa kene salbayımın. Ошентип Манаска кабар айтуу жаш айдарга жүктөлөт. Манастын үстүнө атжан кирип барган жаш айдар көк дөнөндүн башы бар, Көкөтай хандын ашы бар, чаба турган аты бар, тарта турган эти бар. Атымды бийлеп берсин деп эл кошойго айткан сөзүн Манаска да айтып салат. Атаңдын көр жаш айдар, бохундун экон мас айдар.
Tatır tören batsan, жалғыз ayağım uyadım, men canımı kıya görbe. Aylanağın atыңan, hiç ketmeyin kaşыңan. Otur menen gireyin, kulun menen çıkarın, atты kumçun boloyun. Ошентип аш той башталды. Маникер аттар чабылып, көзгө түштү көп аттар. Капырдын каны тез кара. Маникерге көз сала, буруттарга сөз айтты. Кардамсам, каптатамын колумду, бурут көкөтайдын. Маникер канаты бар экен. Хан алаяк жан экен. Маникерди бер бурут, айтканма көм бурут. Kızıl tavak, it kalmak, geç tamamın can değgin, kırgız martı beygin. Tili aşka çakırta, kıyrakanı geldin be. Altınsı düşman senemez, aldımcı kırgız menemez. Жамбыны карата, мылтыктары короктоп, берендер чапты сороктоп, мээлеп жамбы аткандар, албан түрдүү элден бар, калмак Кытай кыргызы, алмак салмак атышты, Көкөтайдын жамбыны түшүрө албай жатышты. Сарала алтын моюндап, Алмамбет Баатыр жеткени, Кабылан Манас тур деми, тарс эдире, ур деми. Ал жамбыны хан Манас эр кошойго алып барып тартуу кылды шол замат. Ошентип кошой жамбыны кайра Манаска узатып, эл журттун амандыгын тилеп, ак батасын берди. 3-чү тапшырма Манас айтуу.
Azamay gündeminde vallahi hoşa gezde yenekey. Göğüllü bölünüp, gözünün coşu tövülüp,